hande ida mari toɓɓere hittunde negoy se wawinde faamude wallitoto ndege kadi faamude piiji buyi e no feƴƴirɗo woni noon feƴƴirde e aduna o hande ko yewte kadi ko fi géopolitique toɓɓere nde mi yewtata nde mi wi so jentike nde moƴƴa nde ɓeyde on wallugol wawugol faamugol siro ndarude journal information so watti yilla ko minnata ko yimɓe men ɓen ko en ƴettu wondema kadi enen kadi ka fulɓe ma enen kadi ka men eɗen haani faggugol haqqille men ɗen gande ɗe wonɗen ɗen jangude ɗe hana wongol tun fimo no wawi français ma anglais ma arabe ko ɗum ɗon sa womin mi haalanta o si hiɗa mari yimɓe anduɓe haajumum andu hiɗa wondi e yimɓe si hiɗa wondi e yimɓe ɓe anda haajumum koye juuɗe maɓɓe tigiri mayata ko ɗum ɗo waɗi goto men ko jangata ko kanko tun ko famata maranafa ko ya etto famina yimɓe maɓe findinaɓe bangeji ɗin fof ko ɗum ɗon portoɓe woni wadde ko ɗum asiatique ɓe woni wadde enen noon gande ko jogiɗen kon ko so on tigi naɓama tun ka bureau ko ɗum woni nambara men on Afrique gandal marangal haray ko ɗum ɗon mi woni on innude hande toɓɓere nde mi yewtata nde min naali nde yewtaka de kono har min naali goɗɗo no wolande fi pula e nder e pular ko ɗum ɗon woni hesundu sise mo moni o wolde ɗo so jentike mo o wawa on wallitagol wawugol famugol piiji buyi buyi e mon kadi miɗo ɓuuri tan inade hay ko jantotoɓe journal hara ɓe wawata jittidirde ko ɗum ɗo waɗi jonde men nden ɗo hande hinde hitti no gasa e jonte ara jeɗen mi daray si tawi mi fuɗɗoto kadi waɗugol live e ka YouTube ka Facebook hiɓe ittay vidéo ji ɗi vidéo ji anni noon nini buyno majjude ko hanuno ko hara vidéo ji anni ɗi luttay fi ɗuma mi ala sa'i joɗagol ɗo taƴa vidéo daɓɓira to ko ɗum ɗon nini miɗo hatto ñini fayda wallitoto lam haysko momo mi yoɓata ara o taƴa vidéo ji anni ko naɓa nini vidéo ji anni ko ɗon ko wadde fof fayda noon ino ɗumanare ko yeru yimɓe ɓe gon kon taƴuɗe haray on fof ɗo weltana no gasa on nani ko goɗɗum no hono ko wiyete kon pétrodollar hande ko ɗum ɗon mi fala hen yewtu pétrodollar hande ko ɗum ɗon wonden e yewtude famugol nde ɗo toɓɓere nde wawatama wallitade famugol fayde aduna no fewdorino haray senditane en vidéo moƴƴa toɓɓere nden no hitti on windane lalle so tawi no hitti on negoy ko wiyete kon pétrodollar ko toɓɓere so wawinde famude o wawayi andugol piiji buyi ok gesi senditane vidéo on hono mahin sen heɓi temeɗɗe ɗiɗi mi fuɗɗo on no ƴawen senditanela hande mi landoto sen hewti temeɗɗe ɗiɗi ɗo on sen noon mi fuɗɗo géopolitique hande mo wolete on c'est le pétrodollar ko woni pétrodollar modi sagata on jarama yon e jam wawugol famugol nden ɗon hunde wallitoto wawugol famugol conflit ji buyi on ɗi feƴƴude aduna on hande mahin o yi on ala ƴawde musidɓe hara ko goɗɗo mi arno wolugol ɗon fi mum ɗo harayno on ƴawnani lan on ƴawnane lan on no live on onon ka TikTok
sen hewti temedde ɗiɗo mi fuɗɗo ko sabuna yimɓe on miɗo fala yimɓe ɓuyi o faamu miɗo holi kadi o waɗay o yi mi ɗumannaki mahi depuis Philadelphia ok musidɓe si hitta on mi omba live on mi yaha o yi ha joni ko 130 on 20 on ɗon senditane live on tapoto musidɓe no waɗi yimɓe adde ɓeɗo hara dossier hara ko penale ɓe addanta on ko ɗanninta on ɓen on jonna ɓe 1000 2000 3000 minen koye nu hatta men ɗuman noon nego musidɓe ko hennu hatta men e wallituɗon men mi o miɗo jenti on ko onon kamɓe ka TikTok on sa hewtuɗen temeɗɗe ɗiɗi ɗo o mi fuɗɗoto hena buy mi landi oy hay buy ala hono hay ɗumannade hay senditude tapotage hino ko jelu wonɗen ko guluje jeego wonɗen komi andi hitta on goy milla kadi min kadi mi inni on so timmi temeɗɗe ɗiɗo mi waɗi ono 6 mo addila on so timmali mi andi hara hitta jama on donc mi yata min kadi mi waɗa on mi wiɗo ko mi wiɗoto ko mi ara mi joɗa to mi wolana yimɓe tato komi tampi ko hara mi marana e hoore ok wono Peul Diallo o naɓani yimɓe 10 mi weltanike on yo Allah sobarajo on jarama moƴƴano ok Alpha ok on fof on weltanama musidɓe on no sendite vidéo ɗiɗo piɗi ko hakkille maɗe wonɗa faggude o wawde famude ko hakkille maɗe wonɗa faggude accu darugol tun on live ji affairage ko ɓeydatama hakkille ene musidɓe ha joni ɗen e 150 ok onon sendituɓe fof on jarama musidɓe 6 mo moni o yewtude hina wondema fi komi yetton so on wawi famude hono 6 on wallitoton piiji wuy ɗon andi hono mi wowa arde ɗo mi wolana on ɗo hara ko hinguiɗi jijiwi ɗo andi mi on andirala ɗum ka hina affairage si tawi ɗo joni arayno ko honno oya e ɓeygu mum no haɓidi ma modi mum hanno heɓino ɗo 1000 musidɓe société men no yurmi hara ko wolugol fi yimɓe kono ko mawninta hakkille on tigi ɗen udditata ɗe non hitta jama mbushi ono wonɓe ɓen senditude fof on jarama weltaniki on tentini onon bandiraɓe wonɓe ɓen kadi senditude on jarama moƴƴano musidɓe mi fala ko yanude e konngol angol en hewti 150 ɓattike mayi mayi musidɓe ok mayi
joni min kadi mi weltanike on onon sendituɓe ɓe mi soyinta jikke mon ɗen mi ala sabbagol joni ha timma onon sendituɓe fof mi weltanike on min kadi mi waɗani ni sabu mum ok wiwɗen hande ko wonɗen e yewtude ɗo koko wiyete kon pétrodollar no gasa o nani ngol ɗon konngol pétrole e dollar ko honɗum woni ngol konngol anana tumen ha ko mbuɗi pétrodollar kono ko honɗum woni kan haala wawde famude so wawi ndeɗo on famidude ndeɗo yewtore gereji wonɗi wadde ɗin fop jani ɗin nini o wawa ɗi famugol so jentigala jentorola moƴƴa mi yettoto kadi min juɓɓuɗi jande pédagogie fi o wawa famude o wawude famude ok ene pétrole heɗo andi ara ɗum to andi gereji ɗiɗi jani waɗi hare aranere nde aduna yankere aranere nden e ɗimmere nden première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale première guerre mondiale hari ko charbon wona gollirede goɗɗum ko wate wiyete wa kembu train jeɗen ono addi ɗiɗo piiji fof hari ara ɗum ko ɗum ɗo wona gollirede charbon 17e 18e kono hella 19e siècle industrie ji ɗin jaali Europe 18e on 19e tawi ɓe hatton jini usine ji wona ɗi moƴƴinede e train je ɗen e transport ji ɗin tawi ɓe hatton jini heɓugol ko wiyete kon énergie ko wiyete kon giya ka pular tigiri on koɓe golli yiite ko ɗiɗo piiji gollira usine ji ɗin ko gollira train je ɗen ko gollirta industrie ji ɗi noon janɗi ko Europe wonno wadde ɗin on industrie ji Angleterre, France, Allemagne, Autriche o zone ɗo fof hiɓe hatton jini ko ɗiɗo alaji gollitira ɓawto ɗum pétrole yaltiti wano Amérique wano Russie ɓawto ɗum kadi pétrole yalti ka leyɗe arabu ɗen komi ñogganto woni tawi noon hande kadi kala leyɗe hettiɗe ɗen fof maruɗe ɗen usine ji no hatton jiɗe ko wiyete kon pétrole ley honno puissance ji je jani ɗin leyɗe jane ɗen hande kadi ɗe watti folodirgol ko honno ɗum ɗon heɓorta bani adama on joni o iwi e charbon on kembu on joni ko pétrole wona gollirede on pétrole noon a ala nokkeli ɗin fof ko nokkeli seeɗaji woodi mo kala noon no hatton jini e piide misal hande ka fewduɗen ɗo ndiyam no wayirani noon bani adama ndiyam si ndiyam no woodi e maaye hono si ndiyam ala e wuure ka e maaye nayi ko musidɓe windanela si ndiyam no woodi e wuure ka e maaye windanela ley si ndiyam ala hara gurnan ala ko ɗum ɗo woni haala ka si pétrole nini kadi ala hara économie ala ko ɗin ɗon ɗiɗi mi fala yo wawa famude ndiyam no wodani noon bani adama ndiyam no wodirani noon bani adama ko noon kadi hande pétrole wonani économie mondial on bani adama o yara woni ndiyam fi yo wuro économie mondial on kadi e industrie ji mum ɗin kañum kadi yara woni pétrole fi yo wuro
ɗo no gasa hara on wawi heɓugol miijo ko holli leydi ndi ala ndin heɓude pétrole économie mayɗo yaata joni noon andi ton Amérique économie mo ɓe jogi on usine ji wonɗi ɗin Amérique machine ji wonɗi ɗin Amérique courant e sifa ɗin on piiji fof kala ko memminoto ko pétrole gollirta on andi Amérique no hattonjine pétrole ndaron kadi Chine on wawde ndaron leyɗe luttuɗen fof ndaro waɗo lagine hay lagine kadi no hattonjine pétrole leyɗe ɓuruɗe ɗen ko pétrole ɓe gollitirta fi courant fi ɓe heɓu courant se jetti wano leyɗe men ɗen ko seeɗaji woni gollirde hono ko seeɗaji woni gollirde honno ko wiyete ko nucléaire transport aduna on fof ko pétrole on gollirde ko ɓuri ko sa immoto ɗo yaha a sooday essence batoje ɗen ko ɗum woni gollirde e nder on pétrole no waɗi kadi piiji boyi gollirteɗum o plastique hay coñci ko holli o matiére ɗo mo kala hino ɗaɓɓude faggude économie wiyete pular on wawde famude haray hande kadi ko ɗo no wawaton famude ko ha honto leyɗe ɗen woni folotirgol fi heɓugol ɗum ɗo hande Chine hino ƴawde Chine no fala pétrole essence Amérique kadi ko wana noon Russie kadi ko wana noon goto wawata wonde ɓaawo ɗiɗo pi joni noon o pétrole ɗo kon to ɓuri ɗuɗude ko Moyen-Orient ka Arabie Saoudite woni ɗo ka Iran e woni ɗo ɓay on zone ɗon awa ko ɗum ɗon woni hande kadi mo kala hino ɗaɓɓude o matiére ɗo jogagol o matiére ɗo fewja fi hoore makko ko jogagol économie mondial o sa jogike hande pétrole on ko a woni fewjude fi makko ko haray luttuɓe ɓen fof ko an jentoto ɗum ɗo jonna e on hande kadi yo wawu famude leyɗe arabu ɗen ɗo adna Allah on fof no hattojini e pétrole maɓɓe o nden nokkure ɗon o andi hande kadi joni puissance jandi ɗi fof piiray fi contrôle gol ɗon ɗon on heeɓi miijo arano ngo ɗimmum ɗum kadi on pétrole ko be o hewta nokkugo on andi kadi ɗate wonɗe ɗen ɗon ɗate baharu wonɗe ɗen ɗon hono étroit hono Hormuz ɗo nande ɗum ɗon fi ɗum ɗon e balɗe ɗo heɗon nana kadi canal de Suez on zone ɗon kadi ɗen ɗate wonɗe ɗon kadi binde ɗon fof heno hatton jini kadi hara on pétrole yaltowo ɗon kadi heno wawi rewde ɗon hara hewtoya ko ɗum ɗo woni o wawa famude ko ha honto ɗum ɗo hitti joni noon ko fi pétrole dollar mi fala wolande ɗo on andi ɗo joni si pétrole ala économie ala wano ndiyam sino wodiri hara ene kadi en ala wurugol économie goɗɗo hino woodi ko fannama pétrole no woodi si pétrole on ƴawi pandi ko hay wonɗo ko fulawa piiji ɗin ɓeydoto par ce que logistique piiji ɗin fof ko pétrole on ɓeydi o mema mo kala yadno e yi guere Ukraine sakkitoron ɗo ɓaari on pétrole russe on ala arde Europe ko ɗum ɗo wawton famude ka fuɗɗode aranere ko ha honto pétrole on hitti hande aduna noon mo fewndi ɗen o gereji hino waɗude enen fayda ko yiyeten ko ɓe ara woni ɓe nena e no honno Iran hino menace Israël enen ka médiaji ko ɗiɗo piiji ɓe haalante ɓe immoɓe arana Iran ko ɓe woni arande hono ko ɓeydata kon sondu honno sondu siɗo arande maaro ko saldu ɗum ndu ɓarorta o yi Venezuela ko ɓe wonno innude ton ko honɗum ko wondema on ɗon himo yeeyude drogue ɓe yeehi ɓe hetti ɗon
Saddam Hussein ko ɓe wonno innude ɗo himo jogii aalaji lancayɗi aduna o o yi on noon kadi ɓe yahnimo. Libi ko ɓe wonno innude himo réprimude himo warude yimɓe makko ɓen on ɗon kadi ɓe yahnimo. Iran démocratie ala ton rewɓen ɓe ala tiggade mi yaha mi libéra rewɓe ɓen ɓe ara. Arabie Saoudite rewɓen ɗon kadi no tiggade kono ɓe ala yahande ɓen ɗo o wawde famude ɗiɗo piiji wawatema jonnude hande kadi hakkille anda piiji wonaɗi ɗi wowlede ka médiaji journal ko darata kon ko be heɓa ko wiyete kon géopolitique hande kadi fiya wawu famude ko henni woni feƴƴude o wawde famude ɗo ha joni ɗe wawde famudirde ka ha joni koye mi yahanali yewtorde mon nde yewtude ha ɗo en wawi famude ha ɗo yiɗe wawi famude ka ok ha ɗo yiɗe wawi famudirde nayi musidɓe ok watton yilla wano hande lagine si pétrole yalti lagine moƴƴa lagine kadi naata e nder guere o on famude hara lagine heɓi pétrole wa leyɗe goo lagine kadi naata e guere o ok awon jarama mi weltanike on joni mi fala on hollugol ɗo si o wawu famugol mi anda si tawi balore anden ɗo o wawa nde famude ok o yi balore anden ɗo hino ko Amérique ni ko Amérique du Sud ni ko Amérique ni États-Unis on ɗo ko océan Atlantique o woni ɗo océan Atlantique on himo hakkunde Amérique du Nord et Europe et Afrique et Amérique du Sud o yi ɗo on voit rien ko miijotumi on hollugol eyno ɗo ko Amérique ni États-Unis eyno ɗo Amérique du Sud continent Amérique du Sud o ngo maayo wongo hakkude ɗo ko océan Atlantique on ni eyno ɗo Europe hella dow ɗo Europe no hella dow ɗo kañum e ɗuma eyno ɗo Afrique océan Atlantique o woni ɗo eyno ɗo ko océan Pacifique o woni hella ga océan Pacifique o mo woni hakkunde continent Asie on e Amérique on ko goɗɗo mi fala on faminde taw o wawde famude innen deuxième guerre mondiale o ɓa o waɗi andi deuxième guerre mondiale on ɓa o waɗi 39 45 1939 45 en 1940 Allemagne wawi contrôle de France few andi Allemagne et Autriche et Hongrie kamɓe ɓe waɗi bloc wawde famude Angleterre France et Russie to union on URS Union soviétique on ɓe waɗi bloc ɓe piiri ko raɓɓiɗi kon alliéɓe ɓen fooli Amérique ari tawti guere on kono noon fof ɓe ala addi on détail ɓaɓe fooli guere on Allemagne foola deuxième guerre mondiale
ɓe sendi Allemagne ɗiɗi, Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest, Allemagne fédérale et Allemagne démocratique ko communiste. Guerre on ko Europe waɗi, France lanca, Europe fop lanca, tawi hande kadi ɓe mara doole, puissance ji ɗiɗi yalti, yimɓe maruɓe doole ɗiɗo, ɗum ko Union soviétique on et États-Unis, tawi ko ɓeɗo mari doole. Hande kadi noon ɓe inni honɗum yoɓe ndaru noon joni en 45 ɗo ɓe wattira Europe. Fewndo ɓe waɗayno guerre Amérique moƴƴinayno armuji ɗin ko Amérique adduno walli fi libergol France e Angleterre. Hande kadi Amérique woni juulajo arme, juulajo honno ñameteji, ɓe inni noon joni yoɓe daro fi yoɓe wattu Europe. On se ɓe waɗi honɗum, ɓe tumbodiri, ɓe waɗi les accords de Bretton Woods, donc en 1944, wulure temeɗɗe 954. ɓe fotti ɗon, ɓe indi joni fi hono Europe hino tampi, ɓe waɗi guerre fi en wawu mahitugol Europe ko be kaalise heɓo. Amérique joni fawti inni o joni jonnayi kaalisi fi no ɗum ɗo warre. ɓaɓe fotti o accord ɗo ɓe waɗi honɗum, ɓe inni joni yoɓe humidir dollar ji ɗin e kanŋi. Sila jogi dollar hara hiɗa jogi kanŋi. Or yeru ko jogiɗa ko mbuɗi e dollar heno fota e yeru ɗum ɗon kanŋi. Joni Amérique no mari kanŋi no wallini ka banque mum, ɓe ƴetti dollar ji ɗin ɓe waɗi monnaie principale mondial. Si a sooday piiji ɗin ka hono aduna mbuuɗi gollitirten fi aduna on fof, ɓe waɗi ɗi dollar. Wawde famude, ɓe waɗi ɗi dollar. Yeru ko jogiɗa dollar o hiɗa mari yeru ɗum ɗon ka banque américain kanŋe. Ko ɗum ɗon ɓe haldi. Ɗum ɗo waɗi hen ɗum ɓe moƴƴini FMI e Banque mondiale on. Ɓeɗo ɓe ñawli Europe fi mahitugol ka maɓɓe. Ittanma 1944. ɓe waɗi sila jogi 35 dollars, 35 dollars, dollar capantati e joyi, haray hiɗa mari ko wiyete kon 1 once. Once ko honɗum ko wano hella 30 grammes kanŋe. 30 grammes kanŋe, gram capantati kanŋe faway seeɗa. Hande kadi mbuuɗi jama on fof watti sodirgol piiji mum ɗin dollar. Sila jogi dollar ko harayɗa mari kanŋe. Dollar on ko hen ɗum koko sodirte piiji keyeji. Dollar on ko honɗum koko julorte, koko wallinte ka banque. Sila fala marude mbuuɗi ma ɗin a ƴetta a sooday tun dollar on. Hande kadi ko kanŋe. Amérique golliri non, ɓe golliri non ha dans les années 60. Tawi Amérique ɓe imprimay mbuuɗi, ɓe imprimi non mbuuɗi buyi ɓuri kanŋe ko ɓe jogi kon. On sayi Charles de Gaulle tawi o arti ka laamu. Charles de Gaulle iɗen andi ko kanko libéri France. On sayi ɓawto ɗum ɓe inni o Amérique no jonnude en deyi mbuuɗi o dollar, kono ene harayna ha ko tumi onen jonnude joni hara ɓe jogaki kanŋe ton. Kaɓe sikkiti ɗum ɗon. On sayi France kañum inni yeru dollar ko ɓe jogi kon, Amérique yo joni to ɓe kanŋe. ɗum dans les années 60. On sayi Amérique jonniti France kanŋe mum ɗen, probléme waɗi hakkunde de Gaulle e président américain on sayi. Amérique noon andi simo kala arani
dollar ko jogi kon e kange mudden be andi économie mabbe o lancoto o wawde famude Richard Nixon en 1971 o inni hande kadi joni o sendidiri dollar on e kange hari aranon ko wiuden ko sila jogi dollar sa yehi ka bank da wawi hettude kange sila jogi kange da wawi soddude dollar mo jogi da on mbudi dollar mo jogi da on inen do joni tanyini mi anda so jogi do mbudi miɗo jogi $50 hono 50 euro e piide misal $50 miɗo jogi ɗo haray ko kange kadi mi jogi gibi 1971 président américain Richard Nixon o wi hande kadi mbuɗi dollar ji ɗin yowodira e kange sila jogi dollar ji ɗin ko mbuɗi banque américain jogiɗa hande kadi kange ala ɓe kuupi ko hande kadi noon ko jama on ko ɓe soodi on ko ɓe jogorta dollar on ko holagol tun économie américain inflation waɗi o wawde famude tawi hande kadi $50 ko sodayno kon adi fewndo fuɗɗete fewndo ɓe wanno accord on arano e on saayi ɗon tawi hina goto dolaji o fokkiti yanugol Amérique non andi dole mu de yanay woni économie mu on yanay jama on joni haray holaki mbuudi Amérique hari adna la fo aray landoto be imprima yimbe ben yetta dollar on nabaka mum adna la fo no hatto jini dollar donc Amérique no jogi banque ji mundi kanyum ko jodo tun imprima jonna onti si benno no fo artiti ka banque harabe wawata France kan inni hette mbudi mundi France hetti mbudi mundi problème wadi hakkude degol e mabbe luttube non président do jetti décision wayni hande gadi Amérique no mari économie njano mede mari banque ji keldudi on tigi no wawi men holade mo wawi wallude réserve makko nga kono non hande kadi dollar ji dindo di yodira e banque sila jogi dollar ko mbudi Amérique jogida hede mari valeur kono non haray menen e ma en alda fi kanni ok e nder ɗum gere 1973 hakkunde Égypte Syrie e Israël Égypte e Syrie attaque Israël hande harbe wadino gereji go mi alama ardande ɗum ɗo crise pétrole wadi adna crise pétrole wadi organisation OPEP organisation des pays producteurs de pétrole hari e andi on organisation on ko henu moƴƴini mo ko henu moƴƴini on organisation hari arano fewdo pétrole nane mi woni ko pétrole hitiko ba pétrole on fewdo yaltuno aranu hari ko société occidentaux ji din pet yeyata pétrole ko kambe kadi arata fixa no be falira ba non demande on duudi pays ji produisa di din kadi kambe kadi be mijite be ni joni hawtiten ene kadi hara en fewje e hoore men on say Arabie Saoudite e Kuwait e Iran e Venezuela e medas ko Emirat ko pays on ko pays ji jowi be hawtiti be moƴƴini organisation OPEP hande kadi joni ko kambe kadi négociata fi prix ji din si prix pétrole jawi kambe kadi no Angola ina membre fondateur Angola artuno OPEP kono ko duma pays fondateur OPEP ko be jowo Angola tawaga to donc bedo be fotti be moƴƴini on organisation do ko hombo buri produit hono yaltingol pétrole ko Arabie Saoudite ba non gere o wadi
hakkunde Israel e hono e Egypte e Syrie pays ji arabu ɗin ɓe inni hande kadi ɓe wawata yeeyude hono ɓe yeeyata hande kadi pays ji siportuɗe ɗin hono ko Venezuela on noon ɓe wawata yeeyde pétrole maɓɓe on pays ji wonɗi ɗin siportude Israel eɗen andi no ko hombo joɗɗini Israel ton ko Amérique e pays occidentaux ji ɗin on Malik Faisal roi Faisal kanko ɓe utilise hande kadi pétrole comme arme crise waɗi crise jano waɗi ɓa crise o waɗi pétrole on ɓeydike on sayi américain men ɓe heɓi plan ɓe yimmi ɓe ari on Nixon o ari o yiide Arabie Saoudite aha ko Irak on jarama ko noon tigiri ko Arabie Saoudite Iran Irak Kuwait Venezuela on jarama ko ɓeɗo wonno membre fondateur OPEP Nixon ari yiidi e roi Faisal roi Arabie Saoudite o inni joni min ko ni mi fala en gollir hiɗon jogi pétrole Américain no jogi puissance jano hella économie o faggudu ndun ma iktisade joni min miɗo faala yen humidir dollar ji ɗin e pétrole mo jogi ɗon o ƴetton kadi jawle mon ɗen finance e nder économie Amérique on menen kadi hande kadi min hiwa o militairement et politiquement menen kadi hella ka laamu menen kadi min hiwa o goɗɗo waɗata on fus laamu ngu mon ngu ɗo o wonay ɗo goɗɗo memata o ko menen aynata on ɗo hay goto watta Arabie Saoudite fus Arabie Saoudite hari no mari hella 40% honno e nder OPEP ça veut dire ko Konngol Arabie Saoudite ngo ɓuri jandude ka pétrole ha joni ɓe windi on accord ɗon ɓe haldi ittandema 1974 hande kadi noon ko hen woni haala kan ɗo pétrodollar fiyo wawa famude ko kala sodowo pétrole ko dollar o sodirta nane mi yeti kon ko ha honto pétrole on hitti adna Allah fof no ha ton jini ko ɗo ko nde ƴoyre ɗo Amérique fiji hono jouyi tawi noon adna Allah on fof kadi hande kadi andi hari ara num fof kadi sooday dollar on ɗo ɗaɓɓay dollar ko ɗo Amérique kadi wawi artirde puissance économie mum o adna Allah on fof sooday pétrole kono kala soodowo pétrole ko be heɓa dollar ko Arabie Saoudite woni membre ɓurɗon jandude OPEP hande kadi luttuɓe ɓen fof jokki Arabie Saoudite tawi hande kadi woni ko Kuwait woni ko Irak woni ko Venezuela wawde famude ɓeɗo fof ko be on tigi heɓa dollar si wawa sodugol pétrole jonno ko en wawaton famude ɗo ko wondema Amérique hande kadi ɗo mbuuɗi mum ɗi woni mbuuɗi unité principale fi mbuuɗi ko leyɗe ɗen fof no hattogini e dollar sa heɓa noon kadi on dollar quantité on mbuyi koya waɗu commande on e juuɗe Amérique ƴetta dollar on sodoya pétrole ko be wallina kadi mbuuɗi ma réserve go ko be acca Amérique ton ɗo ko hen ɗum réserve monétaire Amérique on banque ji maɓɓe ɗin haray hande kadi ɓe jogi leyɗe ɗen fof ko par ce que hiɗa andi ɗa hatto jiɗe dollar o waɗi commande pétrole ɓe ƴetta mbuuɗi ɗin ɓe sodira pétrole peeji produisay ɗi ɗin ɓen ɗon kadi no halda e mum mbuuɗi maɓɓe ni ɓe ƴettataɗi ɓe jonna ɓe mbuuɗi maɓɓe ɗin kadi ukkitoto e nder économie Amérique on ɓe sooday action ji ɗin ɓe wallinay ka banque ji si tawi kadi ɓe hatton jini e piiji économie ma militaire koye ɗin ɗon kadi soditete hande kadi woni ko wiyete kon recyclage Amérique ala yeyde pétrole on kono kala sodowo pétrole adna on ko be o rewra
dollar ji si a soodi dollar ji pays ji heɓay ɗin kadi dollar mbuuɗi maɓɓe ɗin kadi ukkitoto ka économie américaine kadi gibi daññande Amérique no wawi sanctionnude kala mo faala mi wannam e misal si Amérique faalaka ya heɓu pétrole ɓe yeyatama dollar mbuuɗi maɗi nga wata sodirde ko holli hande kadi mbuuɗi an économie inen ɗo joni wano laggine mi ƴetta non wano laggine ɓaynen ko en guineɓe si laggine faalama sodude pétrole e juuɗe Nigéria ko be laggine heɓa dollar o wawde fama ko be laggine heɓa dollar heɓugol noon dollar quantité jano ko be a wata yatunu kam luumo wano laggine inen joni laggine ko pays tosoko e mara en distribue ƴetten ɗo joni wano Chine si faalama sodude pétrole e juuɗe Arabie Saoudite hande kadi Chine no hatto jini e dollar ko hombo imprimata dollar ji ɗin ko Amérique ina Arabie Saoudite hande kadi Chine no woni obligé jaɓugol condition ji Amérique ɗin ko ɗum waɗi si Amérique inni ɗo no sanctioni pays essence maɓɓe o sodetake ko wondema dollar ji maɓɓe ɗi yahata ton goɗɗo wawata ɗumannade donc ko noon Amérique hendori luttuɓe ɓen yeeyoɓe ɓen pétrole ɓe hendi sodaɓe ɓen ɓe hendi ça fait ɓe woni hakkude ɗo yeeyowo pétrole no hatto jini e Amérique sodowo pétrole no hatto jini e Amérique o yi bandiyagal ko ɓe wanno kon kamɓe Europe to humidirgol dollar ji ɗin e kanŋe ɗen ɗon kadi ɓe watti imprimugol hande ko ɗum waɗi adna Allah on fof si a faalama marude mbuuɗi ko piiji ɗiɗi watta ko ya soodu dollar ma sooda kanŋe wallina o wawi noon famude ɗum ɗo mi tañini yeetelan ha ɗo son faami par ce que mi feƴƴa e toɓɓere goo fi o wawa famugol yer komi sifani on ko ɗo o wawi famude ok awa Allah jarama ono ƴawnane ɗuma on ok ok Allah waɗi on fof on faami on wi on faami ok hande kadi on yii Amérique hino mari économie ɓurɗo on jandude e adna o mbuuɗi kamɓe ɗi bo nin imprimude si laggine imprimi mbuuɗi mum ɗin ko fi Guinée o yii enen sen imprimi ɗo joni hono 1 milliard franc Guinée banque centrale men on ko nder laggine tuɗɗi jindata Amérique imprima e fi leydi mum ɗin ɓe yitto kadi ɓe imprimana kadi fi adna Allah fof o yii kamɓe mbuuɗi maɓɓe ɗin ɓe jinda e adna Allah fof mo kala no hatto jini mbuuɗi maɓɓe ɗin joni noon kadi mbuuɗi ɗin kadi ɗi wallinanaka réserve ton kanŋe ala ko sabu no seɗa jogii hari ara ɗum mbuuɗi ɗi ko humidirte ko e kanŋe kono seɗa jogii ɗo joni hande kakol ko kakol jogiɗa hina kanŋe o wawi famude ok leyɗe goo noon jooɗi miijiti ɓe inni o andi enen tigui ko enen tigui woni moƴƴinde économie Amérique o enen kadi joni sa yi Amérique no jogui ɗeɗo doole ɓe tappamo ɓe faalama ɓe yahanamo kala mo faala ko ɓa ko mbuuɗi maɓɓe ɗi wona gollirede joni mo kala men si ƴetti wallino e ka maɓɓe ton réserve américain hino ɗuuɗi Amérique si ukkodiri ɗo e leydi no wawi inde to menen min seeli mbuuɗi ko joguiɗa kon ga woɓɓe goo noon joni miijiti enen kadi etoɗen moƴƴinen ɗattal goo haray ɗe wawi sodirde hara hina dollar ko ɗum moƴƴini BRICS pays wano Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud ɓeɗo joni hiɓe etade kamɓe joni sortagol kono mbuuɗi Amérique ɗi jogii ɗin fof ko ɗum so wattila wano en 1997
Irak ba sanction ji din tiidi Irak inni sodiray hande kadi pétrole mum ko be yeyrta ko euro 2003 be arani be on fami Venezuela ono Savage bawo inni pétrole on o wonata e ley juuɗe Amérique sabela na mi charge do mondo o yiɗon kadi no ɓe yarani mono on fami Kadafi hari no marno haqqille innugol ɗo joni moƴƴingol mbuuɗi fi Afrique wallinana ɗi kanŋe la monnaie africaine kono o yii kadi Kadafi kadi no lanniri o wawde famude donc pétrole on kala memuɗo on ɗo marché andu an e Amérique on hukkodiri woni non woni ka sodowo woni ko a yeeyowo ko mi yetti ko no wawi ko ndiyam économie mondial on no ko ɗum waɗi guerre on nini wono Chine e hono e Russie ka guerre Ukraine on ukkodiri ɗo ɓe sanctionné Russie ko ɗum waɗi hono yen noon Russie inni joni pétrole mum on ko yeyitirta ko yen mbuuɗi China ɗin kono mbuuɗi China ɗin hina mbuuɗi fi aduna lan fo hino metti fi heɓugol monnaie ko ɗum hay woɓɓe maɓɓe ɓe etade ɗo joni ɓe fabrique mbuuɗi hara ko none e mbuuɗi jindeɗi hakkude banque ji ɗin hara hina ko hono ko gollirte kon wona o mbuuɗi no jogorten ni kono ha joni ɓe ettitude kono no metti fi liɓugol dollar o ka jama on ɗuyti ɗum ɗo wo dole Amérique ɗen ɗuytoto ko ɗum Amérique on deal maɓɓe moɓe moƴƴini ɗon kamɓe e Arabie Saoudite on traité maɓɓe ɗon koye ɓe anni on ɗon o yiwata ɗum ɗo hino wawi on hollude ko ha honto leyɗe arabu ɗen jogita ko ha honte Arabie Saoudite woni juuɗe Amérique Kuwait Émirats e luttuɓe ɓen fo hono Qatar on faami ko mon kon halande donc faamugol ɗiɗo piiji waway andinde en gereji ɗi wonɗen ɗe yiwɗe hina gereji tu wondema fi kaari no violi droit de l'homme o viola Arabie Saoudite ɗo démocratie ala Arabie Saoudite droit de l'homme ko wiyete ko respecte wo bani adama ala ton kono goɗɗo ala inde ɗo yaha piya Arabie Saoudite libérugol rewɓe ɓen to rewɓe no tiggi Iran rewɓe kadi no tiggi Arabie Saoudite Occident ɓe ɓen so tawno ko monnaie tiggare ɓe woni harano kadi ɓe yeni Arabie Saoudite o wawde famude joni noon hande aduna on ko honto iwno ko aduna wonnoɗo ko wonte ko multipolaire adi deuxième guerre mondiale hari Amérique na puissance mondiale ma inne joni adi première guerre mondiale o hari puissance ji ɗin ɗon ko Russie Allemagne France hari kadi on sait kadi France hari no kelɗi en famille on royaume on Autriche Hongrie no gasa e empire ottoman on Angleterre kadi hari ko puissance deuxième guerre lanni Amérique kadi ukkiti Amérique tode mi tangini ko hella 17 passé ko 14 18 Amérique ko hitande sakkitor nde ukkite guerre o hay deuxième guerre mondiale kadi Amérique ukkitanoki law kono guerreji ɗi ono guerreji ɗi ɗiɗi ka lannata Amérique woni hari puissance ɓurɗon tiɗugol kamɓe e Russie on se guerre froide o kadi fuɗɗi wawde famude Amérique wonti hande kadi fewjo e aduna on Amérique folodiri e Russie Union soviétique URSS dans les années 90 Amérique wonti hande kadi ko wiyete ko laamiɗo aduna Allah kanko tum
andi hari ko e buyno wodi adi première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale puissance ji Portugal non Portugal ina puissance few Portugal on le 20e siècle Portugal wona la puissance na Portugal ina Espagne Portugal no tawa e attiɓe ɓen waɗgol découverte ji ɗin o wawde famude Portugal no atti heɓugol on ko wiyete kon bateau je jindayɗe e adna on kono Portugal wona les puissance on le 20e siècle non Portugal tawa puissance 20e siècle donc ɓa Amérique fooli ka guerre froide o gasa ñande go kadi hara e wowlen ɗum ɗo Amérique weddude e aduna ittandema noon 2000 ha 2010 Chine wonno ɓen mapade fi litugol contre pauvreté par ce que ari Chine kañum kadi loyi défaite maɓɓe on honno contre Japon ittandema 19e siècle tawi hande kadi hono Chine mara doole Chine ko communiste kono ko mapoɗe pauvreté mum on Chine golli e gundo ɗi duuɓi ɗo fof Chine o weeɓani jama on holli jama on hina konkeɗugol aduna on ɓe woni kamɓe ko ɓe maapi ko ɓe litu ɓe mari population ɗuɗuɗo hiɓe littude pauvreté maɓɓe on ɓe golli e gundo 2010 ɗo jama on andi jaka Chine no jogui économie ko jogui ɗo kon Chine no jogui force e technologie ko jogui kon hay militaire ko ɗum waɗo système chinois on ko gollugol e deƴƴere so watti hilla Chine ala yewde ɗo e leydi go tappa ko Amérique woni police adnal on fof joɗɗina base militaire nokkel ɗin fof hande kadi noon Amérique hino wawi wiwde kamɓe ko ɓe weddoduno kon aduna on ittandema mur Berlin o yani maadi Berlin ndi hakkunde Allemagne ji ɗin ɗiɗi ittandema 90 ɗum ɗon kadi fuɗɗi ɗumannade ɓe heeɓi kadi folotirteɗo e ngal ɗo noon hina goto Russie no ɗon ha joni Russie ma yaali fi kala Russie no ronkiti Chine immike ɗon Inde kadi no ƴawde Brésil kadi hino ƴawde ko holli hande ko monde multipolaire wonɗe donc ko ɗum ɗon mapini noon hande kadi Amérique noon hande kadi lanni feetugol kono woni ɓe feetinde ko kamɓe contrôle adna Allah on fof ko kamɓe jogui économie arana on fof Amérique no yiwde hande ɗum ɗon no fuutade ɗum Amérique hade no sikka hino ɓuri yimɓe ɓen fof économiquement ɓuri yimɓe ɓen fof ɓuri yimɓe ɓen fof militairement ɓuri yimɓe ɓen fof technologiquement ka technologie ɓe ɓuri yimɓe ɓe nokkeli ɗin fof ɓe wawi contrôle juhiɓe yo Chine yaltitu kono no hande Amérique woni wadde ko kala ka Chine heɓata doole wawa yaajugol ɓe ara ɓe no menen mi hettay ɗo ko ɗum naɓi ɓe Venezuela ko ɗum kadi woni ɓe naɓude hono Moyen-Orient heɓe andi pays arabu ni no e juuɗe maɓɓe Iran no jogi pétrole ɓuuci Iran wonda e maɓɓe e Amérique ko sabuna adi islamique ɓe ɓen arde ɗo ko état islamique on ɗo hari ko Shah on wonno ton pétrole Iran on hari ko e juuɗe Amérique woni guere waɗano on wawde famude donc ko ɗum ɗo woni probléme on nini ko Amérique no andi kala ressource mondial on ka woniri ɗon Chine kañum kadi économie Chine on no hatto jini pétrole no hatto jini e matière première Amérique kadi yaha inna hette on ɗo marché kono a wawata suuɗugol sinangue gen fuuɗi a wawata koye on probléme ɗon Amérique woni Amérique no yeeso jama on ko gonga piiji ɓuy kono hina wakkilare tun
yoyre no ton gandal no ton sakkagol goɗɗo no ton ko ɗum yoto sa yoɓe ukkodiri ɗo probléme google probléme tiktok ko amérique hino andi nawyi civilisation non fo ala arɗo luttugol civilisation wawɗo luttude civilisation no wayi wano bani adama jibinte mawna nawya maya ko ɗum hono itti civilisation pharaonique o égyptien ɓe ɓen ko ɗum itti civilisation romain ko ɗum itti civilisation grec ko ɗum itti civilisation perse ko ɗum itti civilisation hono islamique on fayda hande o mara dole ko ɗum itti empire ottoman ko ɗum itti hono empire ghana mali songay hay Fouta Jallo mawɓe men ɓen kamɓe kadi harɓe marno dole nokkel ɗin fof empire Fouta Jallo empire Sokoto o wawde famude amérique kañum kadi ɗo hari no sikka kaɓe limuno ɗo risɓe ɓen kamɓe hari lanni adna allah mo ɗo joni ha maye ko kamɓe luttata ko ɗum waɗi goɗɗo ko windino livre wo fin de l'histoire wo histoire hatti kono ka fewdiɗen ɗo ni eɗen suti histoire go kesso kadi no ɗumanede no windede ko amérique hino gertade amérique no fewndi ɗo fayda ko wiyete kon union soviétique ka fewndino ɗon kañum kadi après la guerre froide kono amérique ala hari russie ɓe ɓen heeɓi probléme économique économie amérique on ha joni no kelɗi kono so yii brics ono brics on no inna ɗo joni changeng sodiren goɗɗum goo komo kala no ɓiƴude oya guere fewdi ɗon ɗo ni ko guere honno hettugol matiére premier ji ɗi guere on ɗo tigiri hena wonɓe ɓen pirude ɓeɓe on ɗo yiwde ɗo ko jani ɗi woni pirude kono mo kala maɓɓe imminay woni gollanawo mum on ko ɗum no mi falno yewtugol no gasa hara mi wawi on ɓeydugol ka tiktok ko be mi redemara live on mino tangini o luttay ɗo fiye wawo wadde ɓeyde wadde analyse onon ka hono ka facebook on faami yewtore nden nego musidɓe hono yewtore nden nde ɓeyditi on goɗɗum ok ceerno poredaka onon kadi on jarama eyi min mi tañini yimɓe men no hattoñini andugol ɗi piiji hara kaka haala men kono fi diina no soomi ton kadi no musidɗo ta jillidir piiji ɗi ko wonɗe yewtude ɗo hande ko fi pétrodollar ok goɗɗo ala min ko ɗum mi woni explique ude wata on jillidir la fi diina wonɗe yewtude ɗo hande min hina guere wonɗi waddi ɗen ton mi woni e wolde koyo wawi sendidirɗo siseji ɗi min somi addi si onno toɓɓere ko nden ɗo mi yiɗi ɗumannagol mi ala inde ko hen ɗum wona piiridede nini ton ñande mi wowlino ɗum ɗon mi yetno fi dinano ton kono fi pétrodollar hina probléme alyahuda e annasara ma ɗumano koyo wawu famugol no jeeya e wawugol jittidirgol piiji ɗi ɗo koyo wawu famude si innama pétrodollar ko hen ɗum woni ɗum ko woni pétrodollar ko wondema kala le problème aussi des femmes qui sont trop propres et qui sont trop belles ici d'ailleurs, c'est qu'elles font fuir les hommes. Parce que souvent... koyo wawu famude Amérique no humidiri buuɗi muɗɗin e pétrole ko ɗum no wawu ɗum hono ko ɗum famoto musidɓe ɗum ɗon no joni Amérique doole américain o jolta ka makko o imprima mbuɗi makko ɗin fof no hatto jini e majji sa sooda e pétrole ko be heɓa ɗuma ko ɗum woni haala kam taw jillidir piiji ɗi c'est une guerre d'intérêt ko atti kon photo ko économie ji ñani woni piirude
ok joni mi coupa en ono ka Facebook fi woɓɓe go wawi yiwitoyde mi tañini ono ka Facebook ɗo ɗon ɗo 180 goɗɗum ko ɓe mi taƴa live on fiyo yimɓe go wawtu dardude live on mi arta joni kadi faalaɗo ono wawi min jokkitade seeɗa mi ƴetta yimɓe seeɗaɓe ka TikTok haray mi weltanike on jarama